an TikTok faayidamuun haraamii hin jenne laa qananiidha abbaa itti beeketti qananiidha Facebook abbaa itti beeketti qanani yoo wallaalte ammoo jaalawwan kiyya dhukkubaan isin hin jaa waan khayrii yoo keessa bacaasan addunyaa fi akhiratti itti milkooytanii achirratti intalti qullaa baatee akka feete taatu boru bar intalti tun heerumtee jaalawwan kiyya islaamaa ni dhalti yoo intalti ta'e viidiyoo ta'e achirratti agarte akkami naman salphachiisu أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كي كإسلاما خطبان تين يتأران تنا متدورين إسي مال جت سيدن وأفر زكايا جت واني أفر زكايني أفرانسن آيلي وأفر جنيمتي تدرا آيلي تلمدا بيكمس تصدفا قانفجو أفرفان دلغاغاري ونتن لغتو زكايا مو زكايا متي وان زكايا تنجالوان كي كإسلاما وأفريتو توتو نرى بليسا آيلي تينيا وني بليسو دلنسو آراتو بليسا بيكمسا هستيتو بليسا قانفنا بولولما توتو بليسا دلغاغاري نما همجوفي ولتي نما ديروتو بليسا جالوان كي كإسلاما خطبا أرانتنا غرس بريد دوداتي غرق آما درا غرق قلبيتي ندقيفتان سنينجا زكايني درا جالوان كي كإسلاما أيليدا علمنا ما بيلدر ونجالين وان أيليك أباتي في علمنا ما واسدر رادو في جالوان كي كإسلاما قام أيلي في روح الرادو في قامني إسا ispoortii godhuun nyaata garii madaala waaqatee nyaachuudhaani qaamni isaa jiraata ayliin isaa ammoo jaalowwan kiyya ka islaamaa beekumsaa tutuutu cimsee irra collee ilma namaa si godha taan ruuherraa dhufne ruuheen jaalowwan kiyya ka islaamaa olirraa dhufte wanni dachiidhaa isii hin jiraachisuuni wahyii rabbi biraa jalla jalaalu rabbi gara rasuulaatiin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nutti dhufte isiisanii tuutu jiraachisaanii beeyladarra wanni adda taane maaliini waan aylii qabaannee fi jaalowwan kiyya ka islaamaa qur'aana keessattis rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi taraa meeqa li'ulil albaab liqawmin yaaqiluun liqawmin yatafakkaruun akkanuma ja garuu aylii teenya tana bareedduu tana jaalowwan kiyya ka islaamaa irra collee namaati bar inni faxinaa tanu gootu maaltu tuutu dhabamsiisaan ni beeytanii yookaan maaltu isii balleeysa dallansuutu tuutu balleeysa yeroo ilmi namaa dallane yookaan yeroo ilmi namaa aare hin agarree obboleeyyan kiyya qalbiin isaatun boonaani guutamtii qalbiin isaatun jibbinsaani guutamtii abbaan fedhe yoo isa gorse hin dhagayuun isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa dallansuunis bakka lamatti qoodamtii takka faarfamtuudha taan jibbamtu tajibbamtuu taate abbaan lubbuu isaatiif aaru yoo ati lubbuu teetiif aarte miskiinaan sinja ka aaruu qabdu yookaanuu dallansuun faarfamtuun diina rabbiitii fi shari'aa isaatiif aaruudha jaalowwan kiyya tuni
أنبيوت الرا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إسان الراهي ملتي جالو وانقيا نما برايا من برباچسا إسان الرا نمني چالو ويجرا إسان أينو في آرن الله في آرني جل جلاله جبت عائشة رضي الله عنها ويت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دبتو تكافر إنا إساتف آرنيهم بيكني جت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يو شريعة ربي جل جلال ربي تقمتو نمني أكا إسانتي آرو هنجرو جت جالو وانكي كسلاما أيليك أباتشون زكايا كان ونين الرابل سمالي دلن سوتو توتو نرابل ليسا نما دلني أغرتنيهم بيتني جارسا في جارتين جالو وانكي كسلاما مالتو أدى إسان بازي سببا جارسي دلنيني بر هقو سديت زيهيكيتين جرا جولين إسا وان هقو تك إسان لغينين جولي إسا نما أبارو meeshaa bite kacabsuun agarre ayliin isaa kuttee jirti moo hin kun wanni aylii teenya balleessu dallansu yookaa aaraa tutuutuutu balleessa jabaan namaa jaalowwan kiyya ka islaamaa bakka aaretti nama lubbuu isaa qabuun hunjaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة جبا واهنتاني بالسرعة واللان سودان تين جولي دي ردوا جيدو عربي دان نما دربو كيتيف أتينكو واجبا هنتاني إنما الشديد جبان الذي يملك نفسه إسا لبو إساق أبو إن دلغدبي بك دلنسو برد المنما سدلنسيسون واهن أولي جالو وانكي كسلاما الرهدون كن يكيساو ور سوشال ميديا تيمتي سيارسن آرا كيسن يولك امسيتي أتنما جبا دجا أمتا يو سلا تنقفا إرد أبني وليف قرسنا جن جالو وانكي خطبان أرانتنا إلمان أسرتو هندومتون إسنينجا واني زكايني درا مالي أيلي دا أيلي تنا واني نرابل ليسو دلن سودان إسنينجا دلن سودنا قبچودا جالوان كيا كسلاما غافتو كو غربان تك رسول كنيتي صلى الله عليه واله وسلم دفنيتي اوسني نادامي جين والحديث رواه الامام البخاري في صحيح رحمه الله عليه رحمه واسعه ابي هريره رضي الله عنه رسول كنيا صلى الله عليه واله وسلم غرباسني مال جانين لا تغضب هندلنني جانين غربان امز فردد مرارا irra deebise taraa hedduu yaa ergamaa allaha naadhaami akkana jechuun bar waanin addunyaa fi aakhiratu itti milkaa'u yoonin hojjedhe waan san naadhaami jechu qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa taghdab gurbaan naadhaami yeroo je'uun rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa taghdab hin dallanini je'an riwaayaa imaamu tirmidhiin jaami'a isaa keessatti sanada sahiihan fide rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gurbaan kun jaalowwan kiyya ka islaamaa yaa ergamaa rabbii mee dubbii takka taniin haffazee isiisan beeku takka naadhaamii jeen gurbaa kana maaltumaatu akkanatti isa bareeche mee laalaaga waan takka natti isin dheereesin jeen haasa'u waanuma gabaabduu taniin ana isii haffazee qomatti qabachuu danda'u naahimii jennaani rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa taghdab hin dallanini jeen jaalowwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaafis saniin dhaamu hin dallanina waan hin jirre cufaatiifuu jaalowwan kiyya ka islaamaa hin dallanina dallansuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan sharrii ja'amte cufaatu ta wali qabatte isiidha jaarsaa fi jaarsiin ta wal hiikan sababaa dallaninsaatittiin isinin ja'a saahibii lama ka adda bahu dallanins yeroo san qalbiin teenya boonaan jibbinsaan tuffiidhaan anaatutu sadarkaa qaba sanii waan guutamteef ilaal namaa fi namni ka wal ajjeesu jaalowwan kiyya ka islaamaa waan aareef immoo waan biraatiif jaalowwan kiyya tanaan isiniin jaa ziqaya ayliin ziqaya tanurraa balleessitu maali dallanu yookaanuu aaru ziqayni lammadaa jaalowwan kiyya ka islaamaa beekumsaan isiniin jaa rabbiin beekumsa faayidaa qabu anaa fi isinii rabbiin nuuf haa hiruu diinni islaamaatis dura salaata zakaa kannadha hajji dhaqaa rabbiin jalla jalaalu rabbi nuun hin jenne bar iqra nuun jee jalla jalaalu qaraa baradha dubbisaa nuun jee rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi zamana tokko waan zamana sanii waliin deemu fida malee akkunumatti addunyaa tana kadhiisun sehin zamana nabi Muusaa alayhi salaam gaafa san sihirii nama godhuutuutuutu tanaani beekaman
rabbiinis jalla jalaalu rabbi nabi Muusaa alayhi salaam yeroo erguuni ulee isaa san jawwee akka taate hin goone jaalawwan kiyya isaan bar namatti fakkeessan malee haadni isaanii san waa jawwee dhugaa hin taane ta isaa sana ammoo jawwuma dhugaa taate yeroo kana warri aylii qabu diina bareedaa kana qabate gaafa nabi Isaa alayhi salaam ormi isaa wanni beekamaniin maaliini doktorummaadhaani beekamanii yeroo ammaan tana nama dhukkubeef wallaansa godhu miila paaraalaayizii ka ta'e kana fa ni wallaanan jaalawwan kiyya islaama yeroo kana nabi Isaa alayhi salaam yeroo ergu ammoo nama du'e namni takka kaasuu hin danda'u garuu nabi Isaan alayhi salaam fadhinnaa rabbiitiin jalla jalaalu rabbi gurbaa du'e san ka'ii dhaabbadhu jennaan hin dhaabbanne ija jaalawwan kiyya ka islaamaa ballaa taanaan rabbiin fayyaa isaa mi'ooytuu rabbi nutti haa dhangalaasu namni tokko isinii hin deebisu garuu nabi Muusaan alayhi salaam fadhinnaa rabbiitiin gurbaa isa haynaan ijji isaa hin deebine zamana nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam araboonni gaafa san jiran wanni itti beekaman walalo afaan isaanii kun nambar waahid ture jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo kana zamana san waliin waan deemu qur'aana irratti buuse ilmi sadarkaa isiini haasoynaa yoo jenne wahi dhaabbatti jaalawwan kiyya ka islaamaa beekumsa bareedaa nuti qabnu maaltu nurraa dhabamsiisanii beeytanii histi yookaanu waan nyootu nurraa dhabamsiisa nas'alullaha salaamata wal aafiya ta'ammaan tana dhukkuba ummata nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanni guddaan nu jirtu maalii yoo nun jettan waan nyoodhaa yoonin isiniin jee jaalawwan kiyya ka islaamaa akkami sooshaal miidiyaa tana keessatti hin agarre warri walit duuru jaalawwan kiyya ka islaamaa muslima oromoo sababaa tokko hawaasni qeebalamteefi wanni biraa takka hin jirtuun isiniin jaa bar jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo dogoggorinsa akkaataa nama itti himtu qur'aanaa fi hadiithaa fi ulamaa'in ibsitee lafa keessee jirti bar ta'ammaan tana histii dirree baateen isiniin jaa beekumsa qabnutti akka hin faa'idoomnatu nu gootu waan nyoodhaa jaalawwan kiyya ka islaamaa namni waan nyoo qabu aslan beekumsaa hin qabu dhukkubni waan nyoo kun jaalawwan kiyya ka islaamaa dhukkuba yahudiitii fi dhukkuba orma nasaaraatii yoonin isiniin jee akkam jettan tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وكذلك العلامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم قالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر جين أمتك هي تقول في جراتا جيبر ركبني ورد بري ركوب نصاراتي في ركوب يهوداتي هنجن إسنين جالوان كي ركبني أرمد برسن إسان تكي أرمك يستقف جراتا جنان يا إرجما الله ركبني ورد بري مالي جنانني الأشر والبطر جين همين في جالوان كي كإسلاما أماس البطر quufa keessa wasanarraa bahuudha wattabaagudu ammallee wal jibbuudha wattanaafusu fi addunyaa tana keessatti wal doggomuudha jaalawwan kiyya makiinaa takkaatu jiraami naatum binne hin dhageenye cufni keessan mee abalu salfii dura salaata ani maaliifin salfii duratti hin salaanne nama joo dhageessanii jaalawwan kiyya abalu feesbuuk irratti feemas ta'e anis karaa fadheen feemas ta'uun qabaa jechuutti hin jiru namni ullaa masaakin wallamaa masaakin والبغل أما اللي ركومني ورد بالي دوينة ترنجالو وانكي كإسلاما لبو إساني رتو همباسا ماليا مسكينة في مسجد غرغارو حتى يكون البغي هم رورون أرغمتوتي ثم يكون الحرج جتون هم أجيشان رفتوتي نمني ولا حسدنان ولا أجيسا إلمان نبي آدم عليه السلام توكو إن أجيسني سببا هستيت beekum sanuti qabnu jaalawwan kiyya ka islaamaa histiin dhufnaan balleessite waan ati jettu cufa histiirraa hiyyatta malee beekumsa qabdu sanirra dhaabbattee numa hin jenneen isinin jaa tasadaffaa jaalawwan kiyya ka islaamaa qaanfachuun ziqayaan isinin jaa qaanfachuun nama cufarraahuu bareeddii eenyurraa akkaan bareeddi ni beeytanii shamararraa akkaan bareeddii shamara takka wannummaan isii bareechee fuudhaafillee dhiirri isii hawu qaanfannaasanii fi yoo hin qaanfanne mal faayidaa qaba rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان كان فنان إيمان الراهي رواية براتس متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحياء شعبة من الإيمان كان فنان دميتك تا إيمان الراتات نمنك أنفتو إيمانك أبا قدوك أنفتوك أم نجالوانك يك إسلاما الله الراهين إسننجا جل جلاله بك إني أرغما جئتي أرغمو بك إني إتن أرغمنا ننجي بلان بوتي بلجو أچتي أرغمو دبودا نمج أفر رابردي أين رابردي أكان شمر رابردي غرو أمانتنا إرهدو شمر مسلمة يولالتن نسأل الله السلامة والعافية سيقد دي سيسنين إسننجا كيساو زمن نكون زمن تيك تاكي تجرامي أچرتي أكا قولتن هن أگر ريبو أبوليانكي annaafin galle bar eenyuutuutu achirra baha dhiirri isin jaalataa nama je'een namaa tokko na je'eni dhiiro akkas jettanii gorsanii khutba irratti yaabo wallaahi waanuma takkaaf isii fada achirratti isi agareemi badiisan itti daleynaan tabiraa barbaadaa bar dhiirri an dhiiraami nagaafadhaa jaalawwan kiyya waan dhiirri taate waan sanirraa qaba an tiktok faayidamuun haraamii hin jenne laa qananiidha abbaa itti beeketti qananiidha Facebook abbaa itti beeketti qanani yoo wallaalte ammoo jaalawwan kiyya dhukkubaan isin hin jaa waan khayrii yoo keessa facaasan addunyaa fi akhiratti itti milkooytanii achirratti intalti qullaa baatee akka feete taatu boru bar intalti tun heerumtee jaalawwan kiyya islaamaa ni dhalti yoo intalti ta'e viidiyoo ta'e achirratti agarte akkami naman salphachiisu eegaa qaanfannaadha isii tana maaltu balleessa jaalawwan kiyya islaamaa bololummaa nama bololu hin agarre jaalawwan kiyya ka islaama ni hataa miti ni hataan isinin jaalawwan kiyya xiqqaataa namaa tahuu isaa agarte bololin saabarta na cufaatu attention seeker ja'anii ni bara beekamuu barbaaduu karaa hin jirreen garuu warraaddaa gadi jaleetuutu nama akkasii fadha malee namni rabbi sodaatu shamara tiktok irratti waa hin barbaadatu facebook irrattis waan barbaadatu jaalawwan kiyya ka islaama khalli baalak maal taatan boo walitti dhugaa jirtu san walitti haayimnu bololummaa sani beekamuudhaaf bololummaa warabbil kaaba takka anarraa qabadha gorsa jaalalaatiin isinii himaan isiniin jaabar odoo isiniin barbaanne isinii dhuftii yoonin isiniin jee akkam jetta beekamuu feetaa miti ati diina islaamaatiif calja'ii dalagi hin waanuma takkaa'u hin hawwin walaa khatiiba masgiidaa ta'uuf hin hawwin ati daa'ii islaamaa minbara masgiidaa oduun ta'in minbara islaamaa irratti dhaabbatee nama gorsu santahuudhaaf tattaaffii godhi warabbil kaaba bakka jirtanitti isinii dhufte waanin allubbuu tiyyatti agare nama hin beekamne silaa taate hakiim hassaniitu hin beekamne yoonni isiniin jee akkam jettan nattiin kannamtuu bakkaan masgiida irraa dhufe san nattiin kannamtuu khutbaan nama biraatituutu yaama malee garuu ammaan tana falaac qoraaciin masgiid xaaliyaanii jaalawwan kiyya ka islaama makhluuqa irraa hin baana amirri bakka sani abbaan fade ana dhiira gaje achirra bahee gorsuun danda'u yoon siin jeekam jetta osuu idin hin barbaanne isinii fi dhuftii beekamuu sanuu jaalawwan kiyya ka islaama yoo rabbiif jalla jalaalu rabbi hin taane maal faayidaa qaba ati shamaraa fi ummata daayisporaa callaa itti nyaachuuf beekamuu feeta maal sii gooti masgiida yatiima harmallaa isaaniif dhaabbadhu yoo beekamte itti faayidoomi malee maallaqa namaa chiikaa janajjantee irraa nyaachuu feetaa saahibo awoo tana rabbi nurraa jijjiiruun siin jaabar yoo bolollee gaa jaalawwan kiyya xiqqaataa namaa si goote xiqqaataa namaa waan akkanaatiin fadha waan akkasiitiin fadha qaanfannaa teenya ziqayaan isiniin jaa isii tanurraa balleessu maali bololummaadhaan isiniin jaa takkaatun nu hafa sanjilsatul istiraahaa booda wajjidi deebina anis kanin dubbadhe isis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu warra sadaqaa ammaan tana sadaqatan rabbiin sadaqaa teessan isinirraa haa qeebalu guyyaa qiyaamaadhaa gaaddisa isii jala warra taa'u rabbi isin haa godhu nama darrame cufaatiifuu rabbiin isaaniif haa dirmatu obboleeyyan keenya biyya su'uudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu ijoollee xixiqqoo san rabbiin rahmata isaatiin isaan haa dhaqqabu warra hidhaa jiru rabbiin hidharraa baasee rabbii nu haa gammachiisu yaada muraada isaanii rabbii isaaniif haa guutu hamtuun takkaa'u isaaniin agarin gaariin takkaa'u isaaniin dabarin tuubuu ilallaahi wastaghfiruh الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffatan ziqaya sadiifi waan bareedduu sadeen waan balleessu wajjilaalle tanuuf hafte ziqayni afuraffaa jaalowwan kiyya ka islaamaa dalagaa gaariidha amma dalagaa gaarii ni ibsina yoo jenne yeroon nuuf geessi dalagaa gaarii waanuma ja'amte cufaatu jaalowwan kiyya hattaa akka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وإماتة الأذى عن الطريق كجي كرا غبا وان نماميدو فودون اللمبر إيمان الراهي سن اللين دلقا غاري هنتو فتنان سننجا جالو ونكي يكا إسلاما أبليسك فولا دريرا دان أكا حديث إمام مسلم سيسا كيسف في رحمة الله عليه رحمة واسعة أبي ذر الرادو في رضي الله عنه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تحقرن هنتفتني جئني بر من المعروف وان جال ربي كيستي بكما تير هنتفتني ولو أن تلقى أسوق النمو تاتل أخاك أبليسك بوجه فولان طلق دريرا تاتي ليلي دابتشو في سومنو في دعوة قدومتي واني جنة نكو جالو وانكي كإسلاما تنته ملتي أبليسك أبليسك فولا دريران إسا قنمو sanillee hin tuffatina dalagaa gaarii wanni nurraa balleessitu waan hedduudha guddaa jaalowwan kiyya ka islaamaa shirkiidhaan isiniin jaa wal iyaadu billah shirkii guddoo fi xiqqoorraa illee rabbiin nu haa baraaru munaafiqummaa faan namarraa balleessa garuu an arramtana waan dalagaa teenya nurraa balleessu yeroon irra hedduu laale irra hedduun nama nuuf hin galle hamaa fi walin nama diruudhaa yoonin isiniin jee akkam jettan arrabni kun jaalowwan kiyya ka islaama jahannam nama geessa رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أكثر ما يدخل الناس النار قال صلى الله عليه وآله وسلم الفم والفرج إرجم ربي صلوات ربي وسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجم ربي إرهدو وني جنة نمنكو مالي جاني قافة من إرهدو وني جنة نمنكو جئين صلى الله عليه وآله وسلم تقوى الله وحسن الخلق الله صداتو في أمس حال غاريك أبا أمس رسولك صلى الله عليه وآله وسلم نقافتنين واني إرهدو المنما إبدنا منك والإياذ بالله مالي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم الفم والفرج أفاني في قام صلاتي جي ربنا همين لماني تراو ربنا واتكزو أما انت نميلال مالي نما همن نجالو وانكي oduu asiifuunee achi geessu ragaa cubbuu bahu kijibuu jaalowwan kiyya ulamaa'iin mucaatinsa afaanii lakkaawanii gama diiddamitti dheessan arraba keenya jaalowwan kiyya tiifachuudha nama hamachuu nama arrabsuu nama walit diruu dhalaa shamara naamusa qabdu intaltituun bar waan akkanaa hojjettii jennee wanni darbannuun arraba keenyaan arrabni keenya jaalowwan kiyya ibidda nu geessa yoo arraba keenya tikfanne ammoo جنة نجيسة إسني في ماتي تسنو ربي ور جنة إسني ناجو تنا رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله أكرم من حديث سالم بن سعد الصاعدي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نمني أفناك أبي جيبر ما بين لحييه وان جدو أريد لمان إساني جرو أفان إسابان
وان جدو ميل لمان إساجرو نمني أفنا قبي قام سالا إسابانا أضمن له أن إسافين قبا وبين إساف سينا جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مال إسني سين جنة وبي إسني سينا جي والرسول ربي صلوات الله وسلامه عليه جنة وبي إسني قبي ربي سناتا سيسو اللي جتشوران إسنين جا وان أفرنتنا ناقود دي فدا يونين دقاق نمي الله الراهي يو دقو قري همين نفسيتي ياتي في شيطان الراهي كرا بريدا كان إسي يادا چيسي آني توجه چودا برا الله آنين تكفما إسي نف دلدلته كرا جنة آني إبدا كيستي ندر برا والإياذ بالله سنين رايس الله آنين تكفما آنيس كانين دبت إسي سورة دقيفته ورد لغة ربنا وعقود أنا في سنو ربي يا دام رادك يا ربنا وعقود اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم أونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم في الله هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم راية ولا توقع لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من أعدانا اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله